Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Imam ti paglasatan para buraday langitan. Ipaay mo di kasardayan kakaasim pangliwliwan. Ipaay mo di kasardayan kakaasim pangliwliwan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Adtoy kami ti sakaanam tao may dakabalangatan. Ti ayat akatatarnawan puspuso na palungduan. Ti ayat akatatarnawan puspuso na palungduan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Bituen akararanyagan ti dalanen mi silawam. Makitamin tutarupam sa dilangit pagaryan. Makitamin tutarupam sa dilangit pagaryan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga ipan ken Jesus nangisalakan. Apo karidad taklinan ili makailukwan. Ibinen nakam nga
Jesus, nangisala